Yes, kanizere ko mumeze neza cyane bakunzi ba Mwanandaki, bakunzi ba Clever Bemba, bakunzi ba Kivu Iwacu Info. Turi ku cyumweru rero tariki 23 kwezi kwa 11 2025. Bemba, urabona ko ibintu byahindutse, tugarutse mu isura nshya. Tugarutse mu isura nshya. Ubundi iyo intare za Sarambwe zakoze akazi cy'icyumweru cyari cy'akazi, twabyambariye Bemba, twabyambariye ratuka murajya Wazalendo, FDLR, Maimai nabandi murajya he? Zino ni operation nyinshi. Ndashaka kugira ngo intare za Sarambwe zakoze operation mu bice bigiye bitandukanye. Ndayizibabwira. Eske ndabivuga. Yego, abantu bari kutubona mu cyo bita amasuti. Ni amakositime mu by'ukuri, ubona ko n'ubundi ni ku cyumweru, ariko tugomba guha agaciro ibikorwa by'intare za Sarambwe muri axe ya Masisi, axe ya Sud Kivu, ariko tugiye kwibanda muri Masisi. Intare za Sarambwe zafashe Kazinga, intare za Sarambwe zafashe Gatoyi, intare za Sarambwe zari zifashe Mahanga, intare za Sarambwe ku Itabi zihakoze icyo bita Gatendo. Ndavuze ati rero no muri Bashari Mokoto hari hafi ya za Nyange zabibwe, hari ibikorwa intare za Sarambwe zakoze. No hakurya yaho ubu hari za Karembe, hari ibindi bikorwa intare za Sarambwe zakoze, uri kwerekera za Mpeti na hafi ya na za Minzenze. Mbese wakubwira ngo uvuge bivuge biragoye. Doke ni byinshi hano muri Karehe. Hano muri Karehe intare za Sarambwe ari ibikorwa zahakoze byose. Ndashaka ni ukuvuga ngo ni ama operation no muri Bwitare. Bemba, babwira ahantu hane intare za Sarambwe zikoza Gatendo. Abakunzi b'intare official, abakunzi ba Kivu Iwacu, Mwanandake official, Mwanandake OG mwenye kiwanja anaingia. Uziko mtani ndichano yitwa Masisi Iwacu TV. Narayibonye. Barayibonye. Margre nago rero atangira kuyabereza nuko bimbashije rero. Eka manze mu kiganiro naje gukora mu gitondo. Nasuje Mwanandaki. Namusuje Minagusalimira. Suhuza Machachari. Machachari ni inshuti yanjye. Machachari turakorana, turabana. Nababwiye ati nta bandi bantu wapfa kubona bari kujya kuri tele. Ni Clever Bemba, Machachari na Mwanandaki. Abandi bose baraza ngo bakavuga ibintu bakavuga ibintu tutazo byavuye. Nge hari abantu wenda mbere uko hari abantu ubona gaye cyane bagiye kuzimaguzwa, kuvuga ubuntu bw'ubutiku, ngo icyama ngo bande ngo barafunzwe, bageze mu ndake z'icyama aho bafungira abasirikare. Nese barahazi naho bazi. Reka maze nakubwiza ukuri. Iyo ufite n'abana, umwana akosheje uramukebura, uramupya kanyafu. Ariko reka maze nabwiza ukuri, ile mambo ya ujinga na ari umuntu w'umfande Makengeje zahamagara aramubwira ati ngo twafunze ngo runaka. None se wabonye ejo bundi haba ya press conference babashuti banyu bafite ya mizindaro ya YouTube bavuga icyama nabi, bavuga intare za Sarambwe nabi. Hari inyana z'imbwa zimwe zikoresha abayefudere. Oya nago ntukanye. Bakaza bakajya kuvuga ibintu bataza, ariko biranugwereza umwanzi imbaraga. Yeni kupatia nani adui na kupatia mwisho. Ariko nabo barabimenye kuko babashyizeho icyo bita coordinate search. Bohereje ba cameraman muri press conference. Be bagiye biyambukira. Baratinya yambuke kandi ariho mandadare. National za jamaa international. Na muntu Bemba Machachari. Ariko Machachari uraho? Machachari tumusuze. Kamusuze Machachari. Ari barabyinira ku ikoma. Urani umwana wacu. Urani muramu wanyu. Muri Masisi rero. Ibindi ngiye kuvuga ndabisubitse. Kuri abandi bajya kuvuga ibyo batateguye. Bakavuga ibyo batazi. Yego. Masisi intare za Sarambwe zakoza gashya. Sylvain Kenge yarize
aravuga ngo M23 irimo iratwataka noneho uburyo ibumoso n'iburyo kandi ikatwataka mu buryo bweruye ugasangira ifiyeri yarize umuvugizi w'igisirikare cya Congo Sylvain Ekenge Bumisa Efumi ngo niba ari bufumi niba ari muri Masisi intare za Sarambwe iri operation ndaza kwivuga nakubonyeje ubundi kubona Colonel Damascene Colonel Damascene nawe ndaza kwa kuri operation yakoreye hariya muri ziriya operation ziri gukorwa hari agatoyi ni kwa Fande Damascene ni kwa Damascene ariko bari muri Colonel Jimmy bari muri division ya kabiri ya General Gaceri. Yes ako niko nishaka kugira ngo numve hakaza roko defense zicyama zose ziyobowe n'umukoloneli umwe Colonel badacoka uzikorose ni oya itwa 01 Papa niyo korose ni baruyizi oya ari utuntu nkurusha 01 oya byose ubwo oya mvuze ko nta bintu ndusha nabyo narinzi none se sinkabonda kakurusha ejo ndi kumwe na Dabosindia ntabizi Dabosindia nane abana na Fande Nsabimana Kano Frank uriya Colonel Nsabimana ejo bundi nibiza gutangaza yamaze kuba general kubera ko bamugize de brigade commandant de brigade oya iyo tugendeye mu cyama hari abantu ba Fande Nzenze ariko nibiza gutangaze ushobora kuba mu gisirikare ukajya mu gipolisi cyane kimwe nuko nyine harimo tuzabona bava mu gisirikare bajya mu gipolisi ariko ntabwo afata nka Fande Magenga ngo uzamugira yego tugiye muri operation zo muri Masisi reka tugende etape par etape ejo nibwo M23 wafashe Mahanga Mahanga ni nini byagenze gute centre Mahanga uburyo Mahanga iteye Mahanga ni agace kanini cyane ngiye mvuga ikintu uko kiri iriya Mahanga iyororewemo harimo inka ni ahantu hafite ibikuyu n'ibindi bigiye bitandukanye nuwo ngo habayemo operation reka nkubwire wenda bazana ndi bari hariya harimo uwitwa Kanaume Colonel Kanaume hakaza uwitwa General Kambuzi très bien hakaza wa undi witwa Gentil Tungane wari twahise wande wa Kagiri niho bari hakaza ubufosi bumwe bwavuye kwa nani kwa reka ncece bizangiye kuvuga nuza apana yari Colonel muri leta na Colonel nuza ufite pareko umugabo se apana mugabo arafungwa nuza mana we mumbabarire ndaza kumuvugaho hari ubufosi bwari bwavuye kwa nani kwa Kigingi n'ubundi bufosi bwari bwavuye kwa Delta bose baza kwikosantra baza hariya hafi ya za Gatoyi ariko baje kuraswa nandi na local defense zo kwa Badacoka nani wa mu general warigize general Hakiza ari mu barashariye barashe Mahanga hari force zavuye Kazinga hari na force zavuye Bugabo hari na force zavuye Masisi centre izindi force ziva Kayanja ni force za M23 bose barazamuka baragenda bahuriza hamwe baragenda batwika izo defense za Wazalendo harimo izo kwa Kanaume izo kwa Kambuzi abo ntuza ari yohereje kwa baba Delta abo Kigingi ari yohereje nawe bavuye kwa nani kwa Matata harundi akose kutindi kukibagirwa kiri kurya wasanga ari koreke bana we Mutayomba Mutayo niko sha uri kurya sha agasaza ni Lieutenant Colonel ni Lieutenant Colonel muri FARDC bari bamaze kuzana force zari zije kugira ngo intare za Sarambwe zidafata undi mujama muri FARDC muri Wazalendo amazina urabizi ngewe amazina mba nyafite uwo nawe yari yohereje force intare za Sarambwe rero zabakubise haza kubonekamo uwitwa Migambi ni Lieutenant Colonel intare za Sarambwe ziramufata ngo
ni ukuvuga ngo Migambi yafashwe imbumbe n'abasirikare be 4. ni ukuvuga ngo Migambi yafashwe adakomeretse, yafashwe icyo bita amateko, afatwa icyo bita imbumbe. Bamufatanye mashini gani, bamufatana RPG 2 na SMG 6. Migambi n'ibyombo 2. Aha ni ukuvuga ngo byagenze gute kugira ngo indege y'intambara izirasi muri Gasopo? Reka wenda sinzi uko umuntu yabivuga. Buno M23 M23 ari abantu bahita ko ari igisirikare cy'inyeshyamba, ariko ntabwo ari inyeshyamba. Kuko ntabwo urambwira abantu bafite icyo bita anti drone, anti vole aérienne, sibyo? Hariya kuza kuharasa hari imbaraga. Urabizi ko hariya za Karembe hejuru kwerekera za nani za Mpeti za Minzenze, urabizi ko hari ibitero byabaye by'indege. So bizi byageze muri Bashari Mokoto, abantu barabizi, baraza ari hafi ya za Hembe na za Bibwe, baraza bararasa bakoresheje indege. Karembe baraza bararasa. Intare za Sarambwe reka mbivuga abo kwa Fande Makenga, baraza bafata hariya, baragenda bashyiraho anti drone, anti attaque aérienne. Mu Kinyarwanda sinzi uburyo ndabikoresha, ibitero byo mu kirere. Ni ukuvuga ngo hari anti drone n'ibyo kujaminga ikirere, anti aérienne, anti les attaques aériennes. Sinzi uburyo ndabivugamo, ni abantu barabyumva, nzi ko n'abantu abatazi igifaransa mujye ku ishuri. Hari ukunene noneho baragenda bashyirayo ibyo binani, ubwo bwirinzi. Ubwo bwirinzi rero bwatumye bataza hariya, ahubwo baragenda bajya za hafi ya Zanzibar. Naho bageze intare za Sarambwe basanga zamaze gukoresha les attaques aériennes. Bashakisha ka gace uri kumva ko uvuye za Kibu ubwo uzamuka werekeza za Gatoyi. Oya, aho uri kwerekeza hano za Gasheberi na za Mingazi na za hari Kibuwa na Kimua. Yes, kineno ndavuga Kibuwa. Abariho none intare za Sarambwe ziraza ziyashira izo anti drone. Naho baje kuhagaba ibitero birananirana bakoresheje indege, kuko ubundi reka nkubwize ukuri, igihe cyose ari n'ahantu haba hatari anti drone cyangwa anti les attaques aériennes, ariko intare za Sarambwe zigakoresha nani radar, bajya kuza bagiye kugaba igitero, intare za Sarambwe zayibonye. Icyo nababwiza kimwe, icyo twababwira cy'ukuri nuko nta gitero bazakoresha indege ngo bazabaze umusirikare wa M23. Niki kimwe muzagende mu nkurikirane, hari umusirikare wa M23 wishwe n'igitero cy'indege ntawe, kubera ko bamaze kubibona. Tuganira na Dr Barinda yaranatubwiye ngo bamaze no kwigisha uburyo abaturage bo mu Minembwe bagomba kwirinda indege. Noneho ibanga rimwe M23 ifite nuko igitero kijya kuza cy'indege bamaze kubibona, bakabwira abasirikare mujye muri bwa buboro, mujye mu ndake. Buriya ni bwa butero baza bagapfa kurasa, ariko nabo drone. Reka mbahereze n'andi makuru wenda abantu batari bazi. Nawe warabivuzeho, wavuze indege ebyiri zahanuwe. Yego, ntabwo ari ebyiri. Ni zingahe? Ni indege 5. Ni drone 5. Ni drone 5. Byagenze gute zahanuwe? Nawe ubwawe warabivuze. Njye navuze ebyiri. Ni 5. Byagenze gute? Noneho imwe bayitwitse moteri. Ikimara kugera hasi, intare za Sarambwe zirayizimya, zirayifite. Ni ukuvuga ngo bayirashe moteri, ikigwa hasi intare zirayizimya, zirayifite. Ubwo moteri zo zirajya kuyikoresha, moteri bazayishaka. Nuko ngo izatwitswe nenye. Ano makuru hari abantu bajya muri Kivu Iwacu, ufite group. Yego, nanjye nyirimo, group yawe nyirimo, uri muri Intare official nawe uyirimo yanjye. Yego, ayo makuru uko byagenze reka wenda tubehereze bano abantu bacu kuri Kivu Iwacu, Intare official na Ndake. Indege zarashwe ni indege 5. Yego, imwe intare za Sarambwe zayirashe moteri, ni ukuvuga ngo iki cyumweru indege 5 zagiye hasi.
imwe niyo itaratwitswe, imwe ntiyatwitswe, yarashwe moteri. Ni ukuvuga ngo hari yarasiwe, iyo yatwitswe moteri yarasiwe Nzibira. Ariko hariya Nzibira n'ubundi uri kwerekera hajya imbere za Rutukuru ni ebyiri zarasiwe. Ariho iyo imwe yafatiwe yari yarashwe moteri, bari bakikoreye ku mutwe, uragara akaboro ntabwo kaba karemereye, bagatwaye ku mutwe ntabwo bakagiye kukademonta, bagatwaye ku mutwe indi iratwikwa, bagatwaye ku mutwe ari imbumbi. Ni ukuvuga ngo iyindi yari yamaze kurasirwa muri Walungu, hari indi nayo yari yaje kwataka Kadasomwa Masisi, doke ni ku ruhande rwa Masisi na Karehe, doke aho ngaho yari imaze kurasa, iyo ngiyo nawe yaratwitswe amemuta. Noneho ikimara gutwikwa hari abasirikare bavuye kakajama kitwa nde mu generali wo ntuzavuzeho Colonel Nsabimana, bamwita umugenerali yigeze kuvugaho Bahigi. Harasiwe umukoloneli uko Bahigi witwa Colonel James. Noneho araza akibona iyo ndege iri gushya, araza akimara kwagira murasara n'abasirikare 3, harimo n'umukobwa witwa Justine warashwe kwa James. Yari ari kumwe na James afite imbundiro Castor abantu barayizi, ni yambundire ku rutubombe. Yari afite imbundiro Castor, iyo mbunda irasa nka isemugi ariko ikagira n'uburyo akaboro hasi ya Castor. Iyo mbunda reka ngubire n'umuntu uyifite, ariko saza oya yihorere tubwira umuntu wayicaginze. Umuntu wayicaginze ni umuhungu witwa Patrick ukomoka Ikanzenze. Niyo warashiwe muko kambireke. Ubwo Patrick niwe wayicaginze. Noneho ikintu cyako nashimira Intare za Sarambwe bakimara kurasa, ariko Patrick reka mbivuge Patrick. Nose Patrick ubundi arabizi. Arabizi. Bakimara kubarasa Intare za Sarambwe zimara kumurasa uwo mukoloneli n'uwo mukobwa wari ufite imbunda ifite Castor. Sibyo? Baravuze ati ngo ntabwo ngo twabana za Mighty ngo zibe zandaga yanga. Ati nabo n'abakongomani, reka tubagira ute, reka tubakorere salon. Barababika nyine babakorera salon yo kubabika, nyine yo kubashyingura, kubatuza mu ijuru. Ibyo ngibyo ni amakuru ndi kubabwira, yandi mutasanga ahandi, amakuru y'indani. Nitwubwira ngo turabambere ku makuru, tugera ku makuru, mujye mufata ko nyine tugera ku makuru. Muri abo bapfuye harimo umwana w'Imihanga uri muri Wazalendo. Imihanga abantu barahazi, Imihanga urahazi? Naho mazi. Uri kureba handi ugeze Ikirorerwe, ukamanuka hepfo mu Nganzano nabonye muri ni ukuvuga ngo ureka ya nzira ikomeza iza za Gicanga, umanutse hepfo ku byapa bari bahita mu Nganzo za Tebero. Hari umuhungu wari umukarani wari waragiye muri za Wazalendo, yapfanye nabo ngabo. Imana imwakire cyangwa ntinamwakire. Noneho Bemba, abantu bakeneye kumenya ubu ngubu mahanga bihagaze bite ko n'ubu imirwano yazindukiye? Mahanga ni igice kinini. Reka tuzi umwe mu bafande bari hariya witwa Janti. Bukanya naje no kuvurana, ariko rero sinzi niba kujya mvuga amazina y'abantu, ariko nzayambingo no siko mvuga ngo Fande Makenga, ko mvuga ngo Wiringoma, ko mvuga ngo Oscar Barinda, n'abandi nabo nindwanyi kandi n'abana bari kurengera bagenzi babo. Hariya Mahanga rero, Mahanga buriya Mahanga ni nini. Mahanga ni ahantu hakorerwaga ubworozi, ariko Intare za Sarambwe zari zifite nka 15% ya Mahanga 15%. Ubu ngubu nimbabwira ngo Intare za Sarambwe zifite 70%, 30% cyarimo Wazalendo na FDLR. 70%, 30% iracyarimo FDLR na Wazalendo. Bamaze kwinjira centre. Yes, kwinjira centre ntabwo bisobanura ko bamaze gufata ibice byose. Nihe rero hagisigamo aduye? N'ahantu hari ibikuyu. Uri hariya Mahanga amaze guhunga, ariko nawe ari kwerekera mu gice kiri kujya muri Warikare. Reka mbavugeho abajenerali n'abakoloneli. Harimo Kambuzi, ejo yararusimbutse. Harimo Ntuza Kanawume, harimo Janti Tungane. Ese Kirikico abaye?
kirikico hari hafi urenze za Remeka. Hakaza akandi kajamani kande uwitwa baba we Mutayomba na gafosi ko ari yohereje. Uretse ndaza kumwibuka. Abantu bo ku Ntare official, abantu bo kuri Kivi wacu mu mutwe dufitemo ibintu byinshi. Kubona nibagiwe nk'akazina nimukazajye mugira ute mwumva ko niba mwita Gasisiro. Ya nibura ni Lieutenant Colonel Gasisiro. Hari imbaraga General Mayanga yari yamwoherereje ziraza zituruka Warikare azigabanyamo kabiri, zimwe zihereza uwitwa ni muramu wa Bihutu bamwita nane, yari Chief Escort wa General Rugayi. Ni n'umwana wa mushiki wa General Rugayi, avuka kwa nani, kwa nyina yarapfuye. Babahereza ibikoresho barabigabana, barababwira ati mwebwe mumanuke, ubugiye hehe, ubugiye hano muri wari hafi ya Warikare araza amahanga. Bamurasheho umuhungu wari umwescotinze Chief Escort we bita Mr Blue, bamurashe mu bitugu. Umugore Mr Blue yanyihamagariye aravuga ati ngo wana ngo arafikia ngo arafikia kubarisha mupiga masasi mu bitugu. Ni umugore we. Sisi wababwiye ki kuva na kare? Ariko nirirwa mbabwira, wababwiye ati mwaretse ibyo bintu ko Tshisekedi yabagambaniye, mwabazarendo mwe ko muri bene mama mwese mwaragambaniwe, mureke ibyo bintu mwizire twiyubakire muze dufatanye n'Intare za Sarambwe kubaka igihugu. Abo bazarendo baranga Bemba, abo bazarendo baranze, warababwiye. Undi warashwe rero narababwiye banze kumva. Undi warashwe n'umwana ukwicumu ry'umugore. No mikoro manza yanazimye iriho manza umuriro wabaye muke. We iriho nta kibazo, gutyo abantu baratwumva kuko irakurura biri. Njye ndababwira ntago baje kumva. Undi mwana wari akwicumu ry'umugore, ariko reka nsuhuze, hari umugabo umwe ari utuye ari akwicumu y'umugore bamwitaga ni manza yarapfuye. Ariko ubwo nyine si yari umuzarendo se? Oya, yari umudirecteur, yari umuprefet des études. Ariko noneho abo bari baturanye, umwe yagiye muri Wazarendo yapfuye yaguye imahanga. Abantu bazi kwica umuntu ry'umugore uri kwerekera Kibugu hejuru kwa bana ni kwa Babureye. Uwo mwana ni umuhungu wa Thomas, yitwa Thomas, nawe yaguye aho ngaho. Yewe mpamvu mbabwira, mba ndi kubabwira ni uko byagenze kugira ngo bajye bamenya ngo na runaka yari abirimo. Hari gashiki kanje kitwa Clarisse, ni akana ka shangazi kashakanye n'ingegera ivuka ikagusa y'umuzarendo. Ariko bariganye, ako kaginga karagenda kagiyo ngiyo, ngenda nagamagara ndakabwira buriya uwo mubyara wanjye yapakaye nawe. Niyo mpamvu mubwira ati nani mwana nda muri Wazalendo, pole sana basi, muri Wazalendo Bemba pole sana. Ukuvuga ngo urugamba rwa mahanga rwagukoze muramu wanjye urakoye bayeto none. Ariko naramubwiye ati abahakiza baje wazanye nabo, yanga kumva. Cyakora report ya lisansi na majori y'amahanga simeze. Intare za Sarambwe zamaze gufata kira gice. Ahubwo hari umuntu ngiyi message ngiyi message uno muntu arambwiye ati ngo bite vuga izina ryanjye tari kubabema ngo byavu oya nuze yararimbye Hakiza Gonzalez. Hakiza arambwiye ati agatarambu bita Gonzalez kaneranije na Kagiri bijyaho abasirikare banyishisha, bijyaho twese twishishanya tukoberwa umuntu wereza amakuru akakarezi bita Gonzalez. Ni njyewe ni nanjye watumye ava muri buriya bugori. Uno muntu aranyandikira amwe ati ngo Gonza ngo bite ngo hano mahanga ndi hano mahanga. Reka bivuga uko yabinyandikiye, nta kibazo rwose. Bazino ngegera zo muri mu zadukozemo, wareka mbisoma. Bazino ngegera zo muri mu Ventura zimaze kwadukura kandi ngo tuwatakarije benshi.
ingegera nyine soma iyo message yirangije ngo none ngo turi kubona ko nta yandi mahitamo ngo Iratuzi nawe yarashwe kandi niwe yaravuye kuri training. Iratuzi ngo ariko bamaze kumujyana mu bitaro bamurashe mu bitugu. Serge gashobora kuza gupfa. Serge ni koloneli n'abandi urajya ubimenya ariko ngo nubishyire mu itangazamakuru. Ayihorere ino nimero data nifata oya muhamagaye ntabwo hari igihe amuhamagara nawe uri kumva ko amakuru ndayafite. Reka mwerekeye ino message yindi ngo zino ngegera iyo message ngeri isome ngo zino ngegera ziradukuye ngo Iratuzi nawe urarwana n'ingegera uvuge ngo ziradukuye. zino ngegera ziradukuye. Iratuzi yarashwe mu bitugu. Serge ashobora gupfa abo ndabazi bamwe twaraniganye ibyo ndi kwambwira bamwe twaraniganye ariko nibagera bagasanga n'abandi bariyo bazigarukira. ni ukuvuga ngo operasiyo y'amahanga kuri kwalisiyo ariko rero yahangaye. ni ukuvuga ngo operasiyo y'amahanga kwalisiyo yahangaye barashwe ariko ni benshi bapfuye. Njyewe ikintu cyo ngiye kubabwira abo ndi kubabwira nabo nzi abo ntazi. Aha n'indi message y'umugore wa Gisegeti bamwita Manu. Umugore wa Gisegeti ni umuzarendo ni Colonel Manu. Bamwita ngo ni Colonel Manu wabyigize. Arambwiye ngo byiri anumiye message nawe ati ngo Papa Baraka. Papa Baraka ni umugabo nyine Manu. Wa Papa Baraka baramurashe na Byiringiro. Singiyi Papa Baraka na Byiringiro barabarashe. Ni umugore w'umuzarendo ubintumiye Mama Baraka. Aba nabo ndi kugenda menya abo ntazi. ni ukuvuga ngo mahanga yabaye icyo bitirimba uwitwa Prince uvuka ni Nyamitabo abana na Gadi ntabwo uzi ko nigeze kumuvuga bari bamurashe mu bitugu tugira ngo nawe yabaye Tombe Commander Brigade ngo ni Commander Brigade nawe bamurashe ako kana ndakazi ikambwire abamuzi ba Jean n'abandi ni Prince yarashwe kandi nahamagaye ntuza ariko rero mbwiye Colonel Badacoka ndamubwira ati zirangegera bari abwana wabuhamagaye hari abemeye kuza n'abemeye gupfa. Abo ba Prince bapfuye kuko bahisemo gupfa. Uri kumva ko niba mfite ayo makuru ngewe ubwanjye abo ntazi. Hari urugamba rwabaye ndanze ni nabyo byatumye Sylvain Kenge yarakaye ararakara soza. Sylvain Kenge atemventura imira twatakira fieri yabyo iburyo n'ibumoso mbese irabataka itari seri 23 niba mwaraje kuyishotora mukazana izo ndege zikaba bure mukazana ibyo byose bikaba bure urabona irabataka yashenjetse naho ga yakwiyeho umugaryo. Ni ukuvuga ibitero turi kubona ayo 23 yakwiyeho imigaryo byo kubona izo message yo kwandikira ngo izo ngegera ziradukuye nta kundi babivuga ubundi sinzi n'impamvu batakwandikiye ngo izo nyenzi kuko ngewe njya za Kibati umuntu avuga bari kurwana baravuga se ni bande bari kurwana uruguru ngo nizo nyenzi ziri kurwana na bene wacu Gisegeti ari urambuka oya bakimara hano muri Nyiragongo gutya ambwira ati inyenzi ziri kurwana. Reka ngo andi makuru reka ariko ndagwa urayamaziki kuko nako ndayagurisha amakuru ari hariya hano bita mu Gasenyera ni he? Mu Gasenyera uvuye inyanani igahira uri kwerekera hepfo kwa Piloto Wazalendo bagiye kwiba inka zitwa Piloto nawe kandi ari muri Wazalendo. Nuko ngo Abazalendo bagiye kwibana kwiba inka za Piloto kumbe Piloto afite umuhungu witwa Kibambasi amwita Teri uba muri izo aba mu nka zase ni umuzalendo atwariganye Kibamba na mwene nyoko witwa Frank
nifite matera ebyiri ndi kwiga ninjye wabagurishije matera yo kuraraho kuko bari baje isi afite amafaranga barara ku kirago bagurisha matera imwe nayo ifite utumatera tubiri hari umupadiri wari arampaye matera reka musuhuze yitwa Abe Marike Gakara cyagiye ejo bundi twagiye gushingura padiri nani musenyeri padiri Gakara twari turi kumwe yampaye matera bana masere hariya Godelive hariya za ntuze sikamubonye iyo matera yayigurishije abana bo kwa piloto bararaga ku bino bishagari noneho izo Wazalendo zagiye kwiba inka zase afite imbunda 15 bamaze kugeramo hariya mu Gasenyera tukambivuga uvuye mu musozi wo bita Muzimu kuvuga umusozi wo bita Muzimu nandi bakwe cya Kiyebe Toki sibyo se uza makuru ya Tokyo numvishe ngo arapfuye yari yararashwe bo reka tubireke bya Tokyo mara kugeramo haza tena uwitwa Byiringiro numwe mu barezwe nande na piloto agambarira inka z'uwamureze baraje batanu barahapfiriye kandi inka ntago zigiye reka nkubwize ukuri inka ntago zigiye babarashe sayine ubu kuntu amakuru tuba dufite twebwe ku Ntare official kuri TV wacu na amakuru y'ukuri barashe sayine niho bapfuye cyane bazazukana n'abandi uwitwa Colonel Ndage mwene nyina wangwiti aje gutabara agwa mu yindi yambushe Abazalendo no bamurasira abahungu babiri ibintu nukuvuga ngo ibintu turi kubona ahangana bya bindi bitimeruka bro abajama barakubitwa bari guhondagurwa rwose barimo barahondagurwa gusa Bemba yesa ni makuru ariko uvira ibya ikiganiro cya Sidi Kivu cyo kihorere Sidi Kivu turahamagara amacacari kuri telefone atubwire ahubwo Gatoyi yo ubwo nukuvuga ngo Gatoyi barimo barabahindira hehe barimo barabahindira hepfo bamaze kuba amakuru angeraho ambwira ko ngo babarengeje Kibuwa bari kubamura bashaka kubataha Kibuwa tandukanya nukuvuga ngo hepfo ya Gatoyi nukuvuga ngo uva hari ibirometero bigeze nko muri banzu nyumve urava ahangaha bita ngo hano gutya nukuvuga ngo kugira ugere Gatoyi urabanza ugacana ubiti Buhongoto wagera Buhongoto ugahita winjira muri Gatoyi abaza baretse kwambwira reka tunono tugendene kuri operation uko zimeze ngewe reka mikubwira ngewe Clever wisemo kwivuga yivuge hariya na hantu ngiye narahageze iyo duhuriye kuri operation umuntu buri kukurya none se uri kuva hariya za Kazinga ukava hariya kwa Colonel Nuza uyu Gifaru kwa Gifaru ni Nuza ni kwa Gifaru uraza ukaza nk'usubiye inyuma ukamanuka umuhanda ugiye Gatoyi ugera hasi kwa Kigingi kwa Kigingi ahantu hari ibisheke bifite uruyange nyine naho ngo bita Buhongoto ugakomeza ahantu hari amashuri ari ku kibuga urakomeza uwo muhanda ukazagenda kuri moto nafite akamoto gashasha kakahujuru ariko reka njye mbikubwire ukoresha iminota 45 ku muhanda mubi ukagera 45 ku muhanda mubi na moto ukaba ugeze Gatoyi uraza ukamanza wagera hafi y'ahantu hari kuri secteur yewe yabawe kwa Bigembe aho niho hafashwe mbere harimo ubusozi butatu bwari burimo defense ubwo busozi butatu nibwo bwari bugahidinze hasi bwafashwe na M23 baraza bafata hasi kuri secteur kuri chefuri ya secteur intare za Sharambwe zinjira ziri kugera kuri zone de centre zihava ziri kwinjira muri centre yuvuye hariya muri centre rero ushobora kugenda nka kilometero zigeze nko muri 15-20 ukagera kuri cya kigezi cya Nyabarongo intare za Sharambwe zimara kuharenga zinjira muri Walowa Yungu ni muri Warikare abari baje gufungira aho ngaho ni babandi bari bavuye kwa Ntuza kwa Macana muri Ufamando de Remeka zintare za Sharambwe zafashe mbere zirongera zivamo mu kwa kabiri Macano ari Remeka ariko yes none se Remeka buno hari agace gafitwe na M23 n'agafitwe nabo kwa Macana
nyine urumva hepfo ni nka plane muri bibiri mu kwa kabiri Goma yabaye Tombe ku itariki 27 nani mu Ngungu ikimara gufatwa intare za Sarambwe zimwe zavuye Ngungu abandi baturuka Karuba abandi bamanuka bari kuva Rubaya hariya kwa Nuzo kwa Mwami kwa Bigembe aho bita za Kazinga na za Cyugi baramanuka bafata Remeka ndabyibuka mu kwa karindwi abanyeshuri bari gukora examen d'etat bacungiye umutekano na M23 barongera barahava nibyo barongera baragaruka kugaruka rero Remeka tena yongeye kubatombe muri centre ya Remeka nari ngiye kumuvuga izina ari umujama umwe mvugana no mu FDLR abantu bazanga ngo mvugana n'aba FDLR nkavugana n'abazarene birande tuba dushaka amakuru uwo mu FDLR niwe wambwiye yabanaga na nani yabaga kwa nani muri G2 kwa Nyembo arambwira ati ngo bongeye kwatuvana ngo ariko ngo turoza kwa bakuru ntare za Sarambwe ngo zose zisubira inyuma zizamuka za Nyakigano Nyakigano maze kuzamuka Nyakigano zitazongera gusubirira mu misozi. Reka nsuhuze umwe yacyashye yagiye no mu Rwanda wabaga ari Nyakigano bamwita Colonel Yamusimba. Aha ubwo rero urumva ko nayo makuru dufite muri Masisi ni menshi yari mu FDL wa Nyamusimba bagiwe mbwira ibyo kwitabi byagenze gute kwitabi muri iki gitondo kwitabi harantu bita hitwa kwitabi ariko FDL yaravuze ati nimuzajye muvuga ngo hitwa kwitabi buyo witwa Kabeza kwitabi rero urazi reka magushushanyiriza urahaza ariko ubiburungu umanutse ugeze hepfo ikabaragaje utari wagera ahantu harimo akagezi gutya ugiye kugera ikabaragasha ku mazu ya mbere harimo akantu k'akagezi gutya gafite akararo kari hejuru noneho tera amaso haraguru gutya urabona hari umuhanda uwo muhanda wakozwe na M23 uwo muhanda niwo ugiye ukagera ku itabi rero eske ntabwo uri kubona imagine uvuye iburungu uramanuka ukagera ahantu bita Musisi abantu bazi Musisi reka masuhuze noneho harimo uwo muhanda uciye hejuru gutya uragenda ukagera Kabeza ni FDLR ntabwo barashise Museni barashiki ahubwo aba FDLR bayobowe uwo muginga yitwa nde nibarinde nanjye kandi namuvitseho mu gitondo reka tuvyihorere nibo bari baje kubera ko M23 nabo urabona ko hari abantu bakeneye kuragira baza baje baturutse za Sun City abandi baturutse za Makamatembe baraza bari organiza baje gutwara inka zari ziri aho ngaho baza gusanga M23 yamaze donc yafunze bagiye kuza kwinjira bagwa muri yo ambiscade M23 bari babategeye mu miringoti murayi muringoti rero ubwo naba ntayizi gute narageze ku rugi ndebe basanga abana bamaze kugera mu miringoti barabarasa umubare w'abapfuye ntabwo wenda batandatu nibo wambwiye bamaze kumwira bararenze kare tuvugana nawe wambwiye batandatu uwo mubare nayo imaze kumenya uwo mubare none imaze kumenya ariko ngo umubare wagenda wiyongera kuko ari n'abafashwe bari mu bitaro hariya akabara we abantu muhamagare hariya nani ikabaragaje mwumve inkomere zamaze kugezwamo z'aba FDLR ni benshi hari n'abamanuye igicanga kuri Sebenwa ndetse abo bamanuye igicanga intare za Sarambwe zirabacaginga aho nizo zirabavuza wese intare za Sarambwe ko nabo bigize abapastor nene bari abakristo ki ariko nibyo bijyanye n'intambara yego reka tubashimire ntabwo tuzajya tuza tumere nk'abandi baryongorera ku bidahari urumva Bemba reka tubashimire ku makuru tubagejejeho ariko bakomeze badutere inkunga ko nk'ubu twari tugiye gukorera hanze bikanga kubera ko dufite intebe imwe twabuze iyindi si byo se yes umuntu ashobora kudutera inkunga niyo ntebe akayitugurira ariko reka mbabwire abantu mukunda kivi wacu abantu mukunda Clever Bemba hagira umuntu umwe witanga intebe hagira intebe igora 1500 oya noveni
kiriya nayo ni 20. dukeneye indi ntebe imwe kuko twe tugiye gukorera hanze. tugiye gukorera hanze Hari n'izo twagerageje gusohora biranga kuko twashakaga gukora dusa neza tugaragara neza, ariko byanze, ariko amakuru turayabahaye. Rero nk'abantu bacu mukwiye gukanda akanyenyeri mukatugurira intebe, sibyo? Kandi iyo ntebe rwose mukayitugurira tukazanayibereka ko iyo ntebe twayiguze ko twanayibonye dukorera ahantu hameze neza. Nimero yanjye 0783252329 ndaza no kuyipininga ku kiganiro, ni nako na Bemba nayo babwire nimero yabo 0785858830. ariko ino ntebe no ku kiganiro baza kugera gute ndaza kuyishyiraho. ino ntebe muyitugurire ubundi tubagezeho ibyiza, amakuru tuyafite tudapapira. ntabwo nyabagurisha. Urabona ko uyu munsi twaje twambaye udusuti, ariko uzi ko agakoti kambereye. uzi ko nyantinya kwambara amakoti. abantu bari kubwira ngo ndikanyuka. reka rero tubashimire Bemba. yego amakuru nakagaruka. bagira Imana n'amafaranga.